News Fast Karbiang Law Berta Kitanja Bangili Samika Chirong Harpi. Aprangsi Berta Thibipen Arjita. Koilamati Mini Stadium along BJP candidate Dr. Numul Mominaphan vote kerek amay along Dr. Himanta Biswa Sarma helicopter pen nang kisun. Congress candidate Roton Intia Phan Ongdung a vote pen kapahay Ponjia Phan Hagrama Khatkhatia long nang kisun. Inut au korjang ning kachehanga pinso pen kachingki pura a igapran endet. Keroni along BJP atum Thinainui apidong aphansi puthot langki dungthu. Kopilia roy lang kachinglu dampen bahini apran ke dam. Number 25 Nilip constituency ke Parlo Koilamati Mini Stadium along Longthom MEC constituency Chingrum Petpen Dr. Numul Mominaphan vote kirek amaipi kipadopon. Nonapor MLA kilik nang kilipu Dr. Kahut asamang kang pita political party asong do anta do de sangsi si vote kirek amay along padopon bomlu. Lason thak si pini BJP party pen Bokajan Elisia Phan ke parjap dun Dr. Numul Mominaphan vote kirek amay pi padopon. Labang so mayalong aluhisar po aman pen Dr. Himanta Biswa Sarma nang Chitong dun aluhi aman pen MP Horen Singh Bey CM Tuliram Ronghang EM Jagat Singh Ingti, MEC Probitra Rongpi, MEC Mukut Mahanta, MEC Richard Tokpi atum Chetong dun. Piniamay along Dr. Numul Momin Kaningje Ponte, Jong si MLA kilik haided lopulo tangte, Bokajan Elisiang Kangpi, Ansose Kapaching Turjia Sayamu, Klemponpo. Lapenke, Perangke atum Karjuduna Hut Article 244A, ke kititang mate, Alekavi a agenda pu alam karjuduna puthak alang lipen kachetak dunke jongsi article 244A ke death case pu nili jongsi ningjevek pulotangte MLA ang hoipen che resign logi pusi alang lipen ningje. What nonsense they are doing? I am doing good work because they are afraid. If I work like that, after 5 years, nobody will compare with me, and I will win every election uncontested because I work for every people. Karbi people also I work for them. Garo people also I work for them. Naga, Adivasi, Kuki, Assamese, whoever it is, Bengali, then all people. I have not. There is no discrepancy during my work. Now this is the election. This time they are doing this propaganda. It is a shameful act who are doing. I ask them, if I say that Article 244A is that case, then I will resign from the MLA-ship. That is my challenge to them. Article 244A, that case, if I say it. Understand? Yes. Article 244A, whole sentence should be there. If I said that case, I will resign today. Even BJP expel me, I will resign and I will not contest election. Lapen anparta aluhisar po Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje pontuke jongsi MLA kilik haided lo pulotangte Karbi Anglong along University Lapen airport pipon po pusi chechak tekang. Lapen anparta kadokave arasitame BJP kilik apan vote pipen pahaibek nang po. Athe Congress atumke kenangni atangka ban asonlo lasi Congress apan ke vote pite Aleave lo pusi alang lipen ninje pontu. Going to implement Article 244A for Karbi Anglong and Dima South. Already we are in discussion with our ceasefire people. Yes, sir. And those who has laid down arms. Already one round of discussion has been conducted with Union Home Minister. Okay, sir. And we hope to conclude an agreement after this election. Okay, sir. But all these issues are under discussion. Under discussion. Yes. Your government will going to implement. I will say that all these issues are on the table. Okay, sir. Piniamay along Congress ASGC Lapen kapek asong pen bang phokep sose BJP along chingbe dun pen misen pen mai chikak pon long nilip pen Perangki Robinson Terang News Fast Karbi Anglong. Kiramtang inkoira ke thomar niajo porphai nerkep apor den arong jungthung bajong be arong amekar kangbura be pen harvi tok bp atum ausopi purnima bp aning kachehanga pinso pen chingki bomahut ahemar lo pen ke phone chingki network pom hekajok hidisi phone chingki dam juilo lasojok
ajo por phai nerkep apor ahem so aik singbe abang ajo phon chingkia dim an pele dun pensi chek apum pon pensi aphu ke thenga jok apran tam juilo Purnima bepi ke hanga se arjulong si api apo abang charjulong pen chingthum damahut ke achithe sinsin dolang lapen ahem chile pen ke apran dam juilo hidi an pale hut ke achithe ave pindo malom so pen ke achithe ave det si apran dam juilo Jula ni hem dung het hidi jo Charlie bomb so niliso also so korjang so pan ni theng pikang bok la sini litani duglo niliso pan apran karmut pi muni gaunu pi lasi suning rilo lasila niliso pan theng pi bok apran ya mu bok pan bangke suning jalam nang tum pan si nang tum pan prap jin pen niri pitalepi asonte po nang thuman chuniri nang chuniri dun no ni ni lam to ngi u thek thedel jo nang tum yam sar tum pan tame nang chuniri lo lasala nili so pan ante la thana ke fire pidam eluma non pidam pobori lage dokmuka andar si puri lobo si nang tum chuniri lam yam sar pan tame chuniri lo nili so pan prap jin so dak no ma nang tum nang ni so pan pan and that pan kan mudda da bang pu pan ke nang tum prap jin pen ari tal pi sonte pu chuniri lo sar tum tame pen kaddo we la ke the ding tum antame chuniri lam tum pan ni dup nang do pan chuniri lo ni ke ni so je hon du ke la an pa we do we bhega so pan theng pilam ke chalo nang tum denarong pen dor sing terang dongmukak pen longkiram teron phuloni pen arun kro news fast karbiang long Congress candidate Roton Ingti Aphan ong dunga vote kapalong PG Aphan pura pini khat khati pathu aklam along hangrama nangkesun bangso amai along Pradyut Bordoloi MP Aporva Bhattacharya Kongchunbang APCC hangrama Mohilari Meiphu BPF Satra Teron Kongchunbang KADC Suren Singnar Chunbang KADC Pencheng Lok Kethegiding atum chetong dunsi vote kerek pon along RDP dun hangrama Mohilari lamthe ke jai pon lake Mahajut mate Congress CPIM BPF AIUDF atum kachilang atum si Assam along government seng ponpo first election penap vote jok ponpo lapen flikep ang hoi so seke ke hailo Articles 244A kepachun ponji alongta nangcherap nangcheto dunji CEM tuliram ronghang BTC election ahut 50 crore atangka nangpangjarlo lahai atangka karbyang long along kachingthor akam claim asonte misenji pusi hangrama ningje Dr. Numol Momin le Bokajan abang phukali lake ajata karbyang long lapen Bokajan aputhake thangta chini ne lasiroton ingtike Bokajan aputhake chini pame lasiroton ingtiaphan ripak arjan along vote pipen pahailo nangpu rat atumaphan than pachini pon Lason si penangan BJP asong kiklem kedam ke chok lapen Congress atum sonpho kiklem kedam ponji aputha klardak pen than pachini pon Hanjang lang sopen bisnulethe news fast karbiang long Piniarni kangsan por 5 pira minute thangkep apor hot ASDC atun Amina office along Phirangkiamai Ingpon Bangso Phirangkiamai long Sunil Tokbi Ramsing Kerang Dijen Hanse Bidor Singh Ko atun Chetong Dun Phirangkiamai long ASDC Dun Maipu Sona Singh Kerang Pen Kaning Jeket 2021 Assam Assembly General Elections tame Lilitum Karibang long pli LS asidlo tame tum party pe candidate people 17 Bokajanal ele consensus omake akai Rajendra Ompi XEM iglo lapenge 18 harohat ele consensus omake akai Srijot Sondokanto Tera alang XMLA lo XEM lo party president lo lapenju 19 dikuele consensus penge akai Hemsing Tisu alang lite XMLA tabo lapenju na 20 boithalang su
LA segment na nangke akai searching link alang pantuan si SCC ahi party ahi pen alang pantuan si nominate lo pen ke keramtang 17 arni pen 17 March arni pen along kaprek kami campaign na program itu deng ponlo to party leaders party president to pecelok general secretary kadu be workers to tami up to good level lo tami campaign na program deng ponlo lasoben non nikep lasob campaign along good level along arong group tami dampen rat tu pen itu bana kecera pang situ tu pen tu theglong lo je non apor ke bang bo non first April election buko hala so election na atengi 1989 election na arizala so silitu se theglong ji hal so tami out of 22 seat ke esisa up candidate situ thai ponlo 1989 ani ka son soksi pini samai rara tu kaju kabe cooperation rat tu kohari rat tu ka citra pa situ athimo Dipupen Pankaj Deka, News Fast, Karbi Anglong. Phuloni constituency ka parlo Udhorjan polling station arlo Udhorjan Ramsing Tiso arong along Congress candidate Sumrong Hangaphan Kaupa Songpen Ripak Arjan Kepahai ji aphan rong arada tumpen Chinki Chethandam BJP candidate Dorsing Rong Hang Ahem Tikup along Kaupa Songpen Ripak Arjan Kepahai ji aphan rong arada tumpen Chinki Chethandam Kaupa Songpen BJP song aphan ning Kidogdi Lapen MP Horan Singbe Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Atumaphan along BJP vote kirek amai along lam kaning je kechok che puthak kaupa song amai phu mohon teron pen lamte arbokpon BJP asong along nili aprang nili taining doko lapen kacerap dun penang ando nili methang ta arong tinta hosta BJP ke haida huta nili penang an phanang chethanang chimung bang sitame BJP bhanili ka hijim lahen lo my meeting along ke hempre kalam ta nengje ji border alam ta nengje ji border alam ang bong Nagaland ahomoisa hut Nagaland kedai alom Meghalaya kedai ta do lo sita la Nagaland kedai border hut nagar tu pen hemkim rapeji pohut hola so hut omor tu so methang mata dam naga pen itung ke bhai pusi ke cipu naga no pak nange piapon ne ke Europik lo pusi naga tu man corokang thurang pe itum dora pe nang kim rap sai nang pusi Nagaland nang kedaya naga tu man alang ligecha onlo Horan Singh be phan ang se vote pilo polo tangte parliament nang talam palien pu non ke parliament nang Delhi si alang li ke doklung nang ya bang non ke ladak ko nama boka so ke ron nane pe kumbol ke ron long sidodun la ancho dakali no lom election inu da MP lam kaning je pule ekdom la risomaratum thang bak be ka che song arap kan ave ari ave tango ingcham apu ka heno pukir ke la ka alang li chok che pikalam alang li tong apu ka heno thurong mapima matha dam lo pate hele muing om be alang li khe phan alam pilo alang li non chetene bu karbia khe kijut kok ya alam alang li ku pisi kamatharong prang election MP election che pa ya phan alang tum election hoi lo non ke langkai yan ha bani li chobai be pin lo nang li tum phirang ke tum ta pena homri ran mame pram prilang so an ke alang li tum hujai district sort favor block atau salam elu te BJP tuman paremji polo te matro kongresan be lapen lanjor ali ni tuang bong cheng mai lo Sumrong hang alang li pini piachi payment pine Prudip rong pini piachi payment ki pinon pibom lo at present atumi dik an list klang alo 7,000 8,000 5,000 beta inura kontraktor aphan payment ki pi therak rema alang somar men pen alang litum tim Karbi Anglong pu men pen si ekdom adon arab aong a Philippi ani pini district council asiam da son thak tuliram rohang News Desk Report News Fast Karbi Anglong Kheroni Police Station ke parlo Doyangmuk Irrigation Swiss Gate Adung Kalighat po adim along banghini kopili aroy akungkung BKV dampen banghini ta langkachinglu dam pupen amat langjang ru Det Chetri Arta Ningkan Kripo apo amen Dil Bahadur Chetri Lapen Inut Mondip Chetri Arta Krepli apo amen Khorgo Bahadur Chetri pusi pachini Bikram Chetri alangli angthin cepat hepen lang kahar nuk abialong parbib dampen inut aphan abangarpum longpondo lapen aku pini inut aphan abangarpum longpon thusi Kheroni thana along an postmortem kiklemji aphan dipu an ponlo Raimuk gaore
এক শোকাবহল ঘটনা সংঘটিত হৈছে কপলি নদীত ইৰিগেশ্যনৰ সন্মুখত দুটা ল'ৰা তেওঁলোকে ছাগলী চৰাই আছিল হয়তো গৰম পৰিছিল গা ধুম বুলি সোমাইছিল নেকি Kheroni Pen Rensingteron News Fast Karbi Anglong. Non long so pan bertain ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta Kanton Pen Namjiroi Thulo. West Karbi Anglong Pini Kheroni along BJP candidate Rupsingteron Aparman public rally along Thinainui apidong angphar aphansi puthot kapareng thujipura Pini Langdung Tekang Labangso along Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen pachu kedam tang MP kilik aprang Alamchak Kheroni Pen Jirikindeng Kheroni Charia Limate Tuar Kok Flipen Hawaipur Novaibil Atowarta MLA Kilik aprang patang Thaiji Pu Alam Nonta MLA Kilik Pahaidet Api Puthot MAC Kilik aprang patang Thaiji Pusi Pini Puthot Rat Athengnu Lamchak Pite Kangthu Lasi Bangso Atowar Kapatang Jilake Apor Si Ethan Po Kheroni Sor All Point Hawaipur Milo Lamsaka Mandesia NH 329 at बॉर्डर पर पहुंच मैंने ये 70 कोटी हो गया है ये रास्ता बहुत बढ़िया बनेगा साथ में लंका पॉइंट खेरोनी जिरीकिंगान मुकुलियाम उमतान खासखासा तापात रंगभागों खांडुली एनएसी रोड ये भी बन जाएगा ये ऐसा विनार समझते तो दुईटा रास्ता बहुत डांगर रास्ता याते काम होबो एक गोटेखिनि अलरेडी सैंक्शन हो गइसे एक भोट दियार আগতে सब रास्ता हो যাব Pini BJP rally Amayalong Ongdung Aradas Ongpen Cheodun si BJP along Hoor Pidun Kheroni Pen Rensingteron News Fast Karbi Anglong Denarong ahitia dung Congress pen kachetoidun Hauraghat LE pen Sonjit Teron phan vote kerek yamai kangnelong Congress Jongsi Haipon Lote Sonjit Teron Kachetak Tekang Sorkar Kibang Lote Current 200 unit Akijoy Pen Chetorong Po Lapen Sa Kachutiki Arada Phan Arnisi Anam Haroki Thomra Troke Prapo Anam Pipon Po Congress Chari Lote Council Inquiry Begji Lapen BJP a Sorkar Ke Rat Atangkasi Kapang Limsi Helicopter Pen Star Campaign Kedam Ke Karbiarat Atangkasi Helicopter Chethapen Camping Kedam Ke Karbi Anglong Arat Atangkasi Pangjar Lupusi Congress Asok Teron Pen Sonjip Teron Radaphan Thantekang BJP Asorkar Laan Radaphan Ke Oinai Ke BJP Aphan Vote Pinang Nilu Lapen Parempar Eprat Nang Pupusi Thantekang Congress Asorkar Ke Helicopter Chethapthe Lapen Rat Atangka Thalang Noni Kali Pulote Nitum Nekeng Pen Sitame Dam Areji Pusi Asok Teron Lapen Sonjip Teron Lamchak Chechak Tekang Dong Mukak Pen Longkiram Teron News Fast Karbi Anglong Singhason Constituency Arlo Langbung Dingpi Pathuak Klamalong JI Kathar Pen Vote Kerek Amai Padupon Bang Solong EPHLC Singhason Maipu Diuri Terang Ahin Pen Chariponsi Mayalong JI Kathar EPHLC Dipu LA Candidate Dipu LA Chunbang Rajan Timung Saihem Chunbang Dipen Rongpi Langpher Maipu Kong Rongpi Dipu LA Pangrum Chunbang Pradip Be Atum Chetongdon Mailong Jai Kathar Ahin Pen Kethan Ponke Nona Sorkar Atum Ke Osumar Bahini Pen Anpar Atum Aphan Ke Sakuri Pipe Sita EPHLC Jongsi Haidet Pulote
bangkep osomar kedo atuma phanta porengawarsai mate sakuri PhD lapen bang asu mate kedo abarim kali atuma phanke voter ID ingthan RG puta than tekang bang somai along bang plikep ra isiatum chetong Chelsea pen ke pulo Assam government pen ke pulo bang hini pen sose asoma osomar ke do to manga sakori pipe pulo nilitum APHLC pen ke pulo karbi atum ke non bang pharong bong pen bang plikebra plita avedet lo non anioma teng pen ke ahoka teng arona teng pen ke ong enai sita bang pharong bong pen phokebra isi do nangji karbi ang long pu pujite non ke bang pharo isi ang bong phokebra isi avedet lo Plikebra privet lo, lakai Karbiang Long, wir et lo. Las Indian Army atumta, Karbiang Long is a lost district because the awareness level of the Karbis are very low. Usihala tumpulo. Mane kachini neta Karbi atum ke litu pik usihala dakipu. Lapen Karbiang Long ke ing boet lo pusi pulo. Haro suri hinira troxian ingkan si alang litum ke pu. Lapot sini litum ke pulo. Karbi atum han a lapen inglong arat tum handak pecan nangi inglong arat tum andora pet nangji boro adivasi tum menda dora pet nangji lapen ke ilitum asomar do tame avedet tame jasemet ke ongpik lapen duk pik atum hansi nilitum ke sakorita pitu lapo lapen inglong arat tum hansi sakori pichot po long le apatan tas inglong arat tum hansi pichot po lanon keci atum han ke pi Allah amen anke voter list pen da than lapo la pen pata pen long le pata pen da than lapo ante non anang le tumla election amai along do bom ang bom pen pini ang deng an koso ang deng an senang le tumla ni litum ke thek long ke inglong arat tum kachini pangcheng pik lonon ke aning ka rong ni litum ke damaling ta la pen ni litum phan vot nang PSG pusi kachecha la sin ni litum ke BJP la pen Congress tum phan ta chuning rilo alit alang litum ini ta rembek jike laport la karbi inglong aratum phan kapi jok dia phan le nang rab dun ra APHLC phan vot nang pe pidun lap nang yi la BJP pen Congress tum anta Pinya berta lansi pajulok do mekhap me kardong